Şirketçileri bütün anlıcıtağı, ülküken kızlar, ülkü küreklerin kıyılara, arşitete, duhovne kultura kinini hinelliler, alas kırkıtlara, ülkü ansambla. Salayacı, yarsısı kulturatın duyguna, İlyana Stepanovna Prokopyeva. Ütüyürler kısımdan bolustun, güncedik manı gırcıttarpın, İSEGİT'in segayretçiler, onu tegay kıttaççılar, bugünkü tümlüğü kığın sakaseritten sağlanar gen, sılas tığınak öbüge taŋaha sakalı, kığıngı taŋas gülen, sakalı bütün köngülden. İsteni yeyitin ahora mandara uğurulu tehillen oyulan tehektir. Bağan bıt bağandan bay kalın cühünnün, kaygatar kerenden bar canğa kerekseter. Bugünkü külek bit sığala soruga, törüt ügesteri karıstağınına sayınları, saka kıyıngı taŋastırın törüt ihin targatı, törüt ügeske oluğunan tigilli bit kıyıngı erkehi keter taŋağın targatı, ayak joğuru sayınları, törüt isnimaların ıççakka direttiği bolar. Küreспит üç anal bölümünden ıdıllığa. Bastıkı bölükte ulan tarbaqta oğullar kıttallar. İkiz bölükte İSEGİT'in sakacarıktananlar, istenenler iki ardılarıga kürektehi barıyağa. Üç bölükte Nurut Mastarların iki ardılarıga kürektehi barıyağa. Kürek tühmetlerinden üç görümünden ıdıllar. Kıttaçı kandık körünge kıtların beytatalar, bastığı körün ügesi bol but kehingli sakataŋaha. Ola beter beytetik bit sakalı solo, betkehete, etelbehe, külüge, moyturuga, sıl kıhıt taŋaha, günne odak ketiller taŋastar gösterler. İkis körünge anıgılı tügüllü bit künnete ketiller kehingli sakataŋaha. Beytetik bit sakalı solo, betkehete, etelbehe, külüge, moyturuga bolar. Ühüs körünge kattık taŋastar gen. Ola beter belepçi, siz taŋaha, tühüllük, muayturuk, kütüllük, ondan da adıtlar olanlar. Küres ittebillere, kürekte istenyenler, Nurot Mastarlara, modeliyerler, kıttığınılarlar. Kürek taŋaha toluruk kerdelläge itteniller. Sette on sette jerekenler, üst koskustuğunan jirimler, erekkez jargala oborda oyular. Saka mantaŋın körüytün sağılыбын. Saka taŋın küregin kıttığılaqtara, ulan tarbaqtar istenenler bit, siederi simähtäq mastarlardır. Onna öbüge taŋın segayretçileri. Bugünkü kürek bolan baran ottan üçüncüsü belak bolar. Onun ottan üçüncüsü beni bilhinler bin köngülläg. Nurut Mastara, Saka Respublikasının mülaganitin onna kulturatın tuyguna, Sardana Muğda Tiyatrı'nın salayatçıda Zinaida Dimitrievna Valohova. Gülücü ve presidentleri bunlar. Onna Rusya Dolgutun Akademiyatin Sivilyari Salatının Humanitardan Çiçiği, onna konuğu Agayar Aksamlar Muhtar Problemaların Çiçiği İnstitutu İstoriskaya Nauka Kandidata Natalya Kitafontovna Danilova. Onna Architecture Duhovne Kultura Ginin Salayatçıda Saka Respublikasının Kultura'nın tüyler olaydı Larisa Konstantinovna Andreeva. Bugün öbüge bildiğin canına sekleri köprüleri, ündet gülüne tigender, yollar tügemince toskaydı, yürgülek tügemin tüstenine. Ol indigere agadatın eterger üngrabın, Saka Respublikasının kulturatın tüyler olaydı, Architecture Duhovne Kultura Ginin Salayatçıda Larisa Konstantinovna Andreeva. Nörü boğun Sakalıt canlara, bugün bu Kıhın Sakarya'dan sağlanan festival çeşitleri mütehitler ayetlik olur. Onu beter ühüs sıvılırdılar, öbürge sıvastırlar, öbürge taraha gel körükbün sağlanarlı, barı dağımı doğruya musuttan durarlı. Onu bu kıttar canlarga bağırıyan mete sikihileri, otan gördürençilerge bu masterdan böylerin her çögüldük gördüren ürdük tanka taharatlık tuhuda картофелины. Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши гости. Сегодняшнее мероприятие – это заключительное мероприятие
в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». У нас каждый день прошли очень много мероприятий. Вчера было у нас обряд мусапити, очень интересный обряд, который нам показали носители традиционной нашей культуры, люди, которые приехали издалека, с Липецкого озера. Такой был интересный обряд, который мы хотели бы использовать во время нашего национального праздника Сыхтуйматы, который обычно проходит в день Великого Солнцестояния в июне месяце. Поэтому, дорогие гости, мы вас приглашаем на наш национальный праздник Исых, и вы получите огромное удовольствие и прикоснетесь к культурным традициям нашего народа, нашей гостеприимной земли. Сегодня у нас в гостях наши юные блогеры, которые приехали на наш праздник, и наши гости фестиваля «Зима начинается с Якутии». Мы очень рады, что сегодня пришли и удостоили чести быть с нами вместе на этом конкурсе. Но я думаю, что для вас это будет очень интересно, потому что тут зимняя одежда наша традиционная, будут выступать наши мастера, юные мастера наравне с известными народными мастерицами и мастерами. Вот видите, какие нарядные такие одежды и у мужчин, и достойные, красивые наряды у наших женщин. Поэтому я думаю, для всех это будет удовольствие увидеть красоту, традиции и, как говорится, нашу зиму, зимушку-зиму. Ну, Россия северная страна, поэтому мы все гордимся нашей зимой. Российская зима — это настоящая зима, не то, что там где-то в Европе или где-то там в Азии, да? Поэтому мы гордимся своей зимой, мы россияне, поэтому мы все вместе. Давайте друг другу поаплодируем вместе за нашу зиму. Ну что ж, дорогие друзья, начнем наш конкурс, да? Ждущий. Sabıtıl edilen Nurut Mastarıgar, Sakı Respublikatın üyelerinin kulturatın tuygunugar, Sardar'ın Moda Tiyatrı'nın savayakçıtıgar, Zineyde Dimitrievna ayakta da tanıdan hasta. Күнді өлчеттер, күнді мастырдар, едер істеймелер, сағалан ер едер істеймелерге бағаларын тоқтың бұл. Мен бұл сақтың әғыр өлілердің мәштеті өкілчілі болуына, мен үйректі тоғырманға бағалар көтіп көтіқына, олың түбі сақтың сайта тұрды, оны бұлтын бұл. Сізейте барын жүйрек конкурсный терьерін әжіге, конкурсный терьерін әжіге мұнғы бұл. Мен мәңгілер көндірімдер. Олға өші бейқонды суарады. Abi обычно yana tutaqtığın üstün körüpürdü. Bir yana kötürüldü. Bugün yana şüphesidir. Çalınmalıkta bağırımda, barıkta bağırımda iz üstlerine sыстың, kim sıstığı kayıtlar, otomasta tebir bağırımda, üstte de sayıda durum. Onu eder olur bağlarında vardı. Eder olur bu sastan çoğunlukta okudu falan gibi görülmek istemek, çünkü hangi bir italatlı, üstte de görülmek durumda. Maqta boluqtun, javonutun körüngner gündüte, muhtar, uğuna, sıraydaq sırtıga, ümü kurtuk irgana, dalbaray kurtuk sanala, kıtalık kurtuk kıntaçı simemmit, kirkiler kihinen kergemit, kilegir köpü soğurda, kirbinikti kergeller onolok, sonlok, tangara tabadın kurtuk tangnıbır, ayı serin dalbaraya, subu kiden turara elekke hebetten cikcetezara, keretin jet turamır, Jadağıttır 90 tehenen körsiyogun bugün mükürez ügeç bol köhüngü saka tağıha. İseygettiger saka jarıttınan neler isteyenleri kerdedargar bastıkı tühmek kıttılartırın körsebil. Körsebil, Arayisa Vasilyevna Stepanova dedin. Jokuskay Kora. Ehli ilgili jattar köhüngü bultar sonu. Jabaka belgelerde, Vostar Ütülüge, Öttük yergele, Kuvarda Suduna, İniz Eder, Boğura, Çiğin Köyde, Utaneziravarlı İsa'dan Ülinden, Usabay, Timüz yergele, Boğu'da İzninti Hübekir Lata, Oğulu. Arayisa Vasilyevna Stepanova Kilede, Dokuskay Kora.
Ebeği Uluktı'ya nehri gitti. Maria Yakovlevna Gavri'ye var bilelim. Ehingi ilgili captan tüzünden tüzünden bir sona. Ben de eteklere sahıl üzerinde. Tüzünca tüzünsün akabayı oğuldu. Maria Yakovlevna Gavri'ye böyle de ebeği Uluktı'ya nehri. Özce ikisini de görelim. Maria Yakovlevna Gavri'yle ve ikisini de görelim. Sözlü kırtlatçımız Maria Yakovlevna Gavri'yle ve ikisini de görelim. Bu sahıl belgede. Cahtar dilinden tüketimin sonu eterbehe belgede kırılsa. Dostumuz istiyor ha? Maria Yakovlevna Gavri'yle Salgın Gösterimiz Behis yönünde kırtlatçılarıdır. Tanıma Suluğuk'tan Antalya'da Siyonlar girmek yanıma. Salayançıda Sültan'da Ivanov'da Yukugova Ehi görevli, ehi gitken daha son Ulanlar devam ettiğine Daha sağlıklı Yulanlar gibi Sürtük Sukunlardan Sürtükünden oyunlanmış Bu bir Hüyüntüsünden Kulaklı oldu Ve benim bu Antalya'da Siyonlar girmek yanıma Ülede Evet, bu da sayı hukuktan zamanın bitirine görgü kovanı. Kayak begitu orang jangan berhubungan tawaran wujud dapat dikatakan istilah. Boleh dia nak anak itu jadi tans. Dostum ötüstüne ve bütentayı uğurda tamamen Dimitrievna Gorokhova'ya Joğuna sabri gösterip tentis yönelde. Ülges bolluk kehini tangas küretti. Tentis yönelde kıtaşta usaldan uluğun bırakın ehlilikten altanı nikintiyonla yukarıga üledeni. Altanı nikintiyonla yukarıga sangat pakana. Bu sangat suruh fasiliti kovalak sürütte fasiliti türlü nokta Kıldığınız bir yer kıyını gömüldüğünde bulu kıyını sakınyalı gücümlere uyumanlık nakdilicidden tigilinden Kıvıl sarıl birlikte biyeteste tasöttügör boğur ciğin tilitin ürün ürününe gergetilindi vasettis güyara getirdesin bu çok boy belgeleri kara tüyabıt mağla kıyıla giyistiliciden tigilinden Biz duduruluktan oğululuk muaytırlıkta, Tumus'ta, sukuna kımıtıyla eterbeste, Tere son bütünlükte sağıl olduğular, bütünlükte,
у нас тимите сахаров, ти, бобор, кис, тимите сари, сукуна, бомле, эме быйыл туттулдугут, оғылдугут. Bölümün fotoğrafta son instruksiyonlar bana komplektler kuran bunu beter o belgele ödülü yetenekte sınav dilinde şeyde kısa cümlere sağlayta son dolaşım uyara Василиса приехала из Андаласского улица. Одежда, вы видите, такая шикарная, очень такая шитая из кожи, вы видите, такая кропотливая работа. И внутри шикарный камзол внутри, очень красивый комплект. Аплодисменты Василисе. Onda inatçılara mahkumlu oldu. Onda sandığı gösterip dostuz nimetler. Maria Nikolayevna Bilalyukskaya kanalasuğa hediye gitti. Jet utuma tümsü salayatçıda. Başka zaman tıgırlıklarıyla mahara barışlar. Böylelikle bir toplumdan ağzı gidişinde adamın gidenler bu İstanbul'da kanalın fikrini tersi böyle intensiyegen fotoğrafta sakınca tutumu tırtıktan kukakta belki tırtıktan bütünlük belepçi tünetten kurumu derdes tüktü belepçide tüy ırpakı sukuna isapkalak çarap belki kura kırmızda sahur kuturlukta mağdur Maria Bilalyukskaya Перед вами комплект тоже восстановленный 17 лет получается, да? У нас были тоже свои народные ходаки, как говорится, у нас мы воссоединились в 1632 году, вошли в состав российского государства, и были там такие проблемы, как наши ходили к императрице Екатерине II, и один из первых таких народных ходаков, народных посланников был с Хангаласского улуса, очень известный Хангаласского улуса человек, и он дошел до Екатерины II, и после этого мы получили кое-какие облегчения по налогам, по пошлинам, которые собирали исаки. Поэтому властелицы восстановили его одежду и одевали молодого человека. В такую даль, когда не было ни поездов, ни самолетов, до этого и сейчас тяжело лететь, даже если сколько не может лететь. Но тогда вот своим ходом пешком человек дошел до императрицы Екатерины II и довел свои проблемы народа до Екатерины II. Вот была такая одежда у него. Diğer hükümet tümsü salayatçı Maria Nikolayevna Bilalyukskaya kanalasuğa hediye sudah juga tanah kerjanya. По преданию Хангаласского улуса, они все как бы в форме у них от нашего известной птицы орла, поэтому вы видите, в каждом элементе одежды имеется орел, потому что орел это не защита, это оберег рода Хангаласского улуса. Население Новоюрского улуса, Хангаласского улуса, села Новоюрье, Хангаласского улуса принимали участие, у нас был рекорд Гиннесса, рекорд Гиннесса, и они
Выступили тоже шикарные композиции, восстановили картину Носова, и где вот они встречали своего народного посланника во время великого праздника ИСЭК, и мы познакомили тогдашнюю вся одежда от детей до стариков. И была такая очень хорошая композиция во время рекорда Гиннесса по массовому одеянию национальной одежды. Вот видите, они продолжают свои поиски, и поэтому мы взялись за самого народного посланника. Его зимняя одежда сегодня показывает. Так как одежда очень теплая, каждый элемент, каждая атрибутика имеет тоже такой оберегающий смысл, оберегает владельца этой одежды, этого костюма. Видите, сколько рукавиц, несколько рукавиц. До этого тоже смотрели, да, что там есть легкие рукавицы, потом большие рукавицы и плетка, обязательная плетка. Вот, в таком одеянии. Очень интересная работа. Благодарим наших мастериц. Мария Николаевна Быканованы. Узьяна Улуттан депутатская бюллетень келді. Эденки Норвата Булгы кетері сон. Бұл сон тігілінде кырбаламдың табагиридіктен биоған 6 размерда ойута эденскей бұлчут сона ойу табагиридіктен оғылына зонкырыда кырбаламдың Jadi orang baking materialdan kapusol segala. Kapusol ini kita dapat baik dan bekerja. Sol segala sabar ini sab bete kata tinggi. Так, кисмет без. Мастерица к нам приехала из Узьянского улуса. Это побережье Ледовитого океана, где море Лактин, и вы видите перед вами традиционная одежда оленевода. Вот нитки тоже из оленей. И сумка, и угли, тормоза, все это сделано с оленей шкуры. И нитка даже тоже сделана из оленьей желудки. Вот такая одежда людей, которые проживают на северном побережье Ледовитого океана. Из моря Лактин. Аплодисменты. Ну и сама мастерица Мария Николаевна Быканова, ветеран труда, очень активный человек. Cevaplar sakatana sakalı tümden Anadolu tanrıları bilingi de tasarkeme ülkelerinin takımın yolları agayasılarla diri üretler ve ereketleri bollaklarına bilgin anlıklığı tükünde bir gündete getirilen kırıngı sakatanın tühümeni kültürlakları gösterir. Onun ikisi tühümetin sakalanlar anlıklığı tükünde bir gündete getirilen kırıngı sakatanı. Кытачы Лилия Вячеславовна Нестерева, Владимир Кулевич, Салаячи Вероника Манасьевна Бубякина, Екатерина Ивановна Алексеева.
Çocukluğu kola Avcı'ya atladı o ayın bütün böyle kustuk işçi Wir waren Juni in Masterice. Вы видите модели, сделаны руками десятиклассницы. Это наши юные модели. С конца детского творчества имени военных деятелей Авдеева. Они уже принимают участие третий раз. Вы видите, если в прошлом году была совсем другая композиция, в этом году вы видите уже новое что-то интересное для детей и для подростков. Bugünkü tekne tekrar topluluğun kültürel kültürel seviyeler anlatılıyor ama özellikle o bütün soruları kaliteli kültürel anlamda kullanılan olanlar anlamda dilde anlamda sebagai materiallardan dilde media newsletter var ileride Joguskai pola o ayın içinde böyle kustuk istitis kurbo. Saya bapak hati kuliah, beli dokter terus dia mahtalau di dalam kerana
значит, повседневная одежда, зимняя одежда с национальным колоритом, будет ввиду этого работы наших мастериц с Канадского наследия и с города Якутска. Лена Николаевна Фролукова, очень известный человек у нас в республике, преподаватель медицинского института, кафедры гинекологии, женского здоровья, кандидат медицинских наук. Сейчас на пенсии и уже занимается воссоздает наше культурное наследие. Вот вы видите, что у нее прекрасная работа. Это моя работа. Вот. Сумка из лапок Олежки, маленький усы. Поэтому шила такие сумку, одеваю на улице, налегке. Sütlerce taht edildikten sonra kategorileri Ну, и это в прошлом году у меня эта сумка из контурного хвоста, волос, вот, кожаный лет, вот, посылочного. И, конечно же, летик мой из лапок красной лисы. kıvıl sahıl tohtarı Лапку, тыстера. tüstara. Sen dostum tüstaya edin kalanlara gösterim iyi sevgitiler sakatarıktanan eder istenenleri kardıları bana fısmümetak taçır da diyetten Dimitriyevna Novgorodova derleri. Naboluğa üyede bühülekten Radyada Novgorodova Naboluğun üyede bühülekten Anıgırları tügütleri künnete getirdiler kırıkı kırıs gede sakalı boğunda sonra belki de kütübünde muartırga sukunattan tügütleri ister. Sisma zakka sukunattan tügütleri ister. Belki muartırga Gülge üstünde cümle, belki de Gülge kura okulandan sakalı kesinlikle oyuncular, okulda ilgilenen direktivi. Sabit gösteri, Nadez'de İberevler Dünya Hava Gülenleri Katak Nehir'e gitti. Eğitimde Onolo Mavi Son. Siye buatlah salah satu natan ambil di Zowanai mavi kesinde son dindehnger zakka tisma tuturuna jabaka berkehede tukunatan dikitibi jabaka berkehede oroyo salah satu çokçura ürünkörlük mühüre oğurda jabaka berkehede üstlerine boğucular kendi ülkede getire sahokuna vasta kütübütte materyala sukuna ürüne bunye sak oğurda oyunculara ünyeyi oyunculara yedirinde wana kakalaydı anji teknikandan çekildi. Salfi köstebi Sofya Gabriel'na uğur gidara lederi. Çırakçılığa, eğildiği tüger arıgıy tügündelik gündetiketinler sakalı köyümlü sol. Solduk belgeheli çırakçılığı sıran nehliği noktağı Trafinoga Maria Dimitrievna çıktı. Kübütü oğuru Simen Dülgün Kapparı Brosna şartların belki bir sonun materyala sukunu bu yıl yılga hususlarıyla tigitlenip gücünü kapları şartların seçimliğe tigitlenip şartlık materyala kaşımıyor bu olan Sofya bugün araçörtülüğe salgı gösteri materyala tanasirna Zakharova üleleri materyala Zakharova namuluğun salvar mehliğinden Kiste tigilli yakutya naske betkehele
Oğlanların kendi bitmanına oğlanlar sakalı anı ütülü. Değdetik bir imiten oğlanlar Allah'ın tabatıra etekbeste. Matilona Zakharova Namuru Salpat Mehediyek'ten dostumuz üstüne herkese güreşçiler. Siyona Abramova Ülelerin Cömüzköy Kuara Oğuken Tümsü Hünnetik Ekinler Sakhalı'yı Konoğlu Kıyımlı Sol Kuga Semliyak Sukunattan Kıhıl Sahal Sakala Bu sabay sabunan tigilip kedikliye sonları görelim. Jabaka belgelede giyiş kuturunan kedikliği bu sabay У sungkala. нас женщина очень любит наряжаться. Не зря же говорят, первые экспедиции, первые когда ученые много рассказали аристократам севера, потому что очень такие изысканные одежды у женщин и мужчин, поэтому считается, что на севере живут аристократы севера. Вот такая обычная повседневная одежда у наших аристократов. Вот, собственно, Savcı gösterdik Alexandra Deniz'den Tiliyeva Üleneli, Yokuşkayı var. Alexandra Tiliyeva. Ama görüntü güzellik mağluga kendinde son ilgili güdüge. Kubas önüne sukulaktan, umutlu güdükten, kimdelikte, parça materyaldan, kendisinde bir öttük simette, bu sabay külükte, Jabaka belgeler. Alexandra Ilyinishna Tiliyeva Ülete Yokuşkayı var. Dostlarımız üstüne Salgı gösterdiği Maria Nikolayevna Zakharova Rusya'na Uğur'dan Maria Zakharova Üleleri'ne kompleks cinsiyetlikleri yapıyan asker belgeler Oğlanlar gergetinleri onunla oğlanlar sakalı anıbı ütülü B'de imiten oğlanlar bir kullanıldığı tabatıra eterbeste Rusya'nın Uğur'dan Maria Zakharova Üleleri'ne Savcı gösterdiği Oksana Ivanovna Tabokova belirli. Yokuşkay olarak. Eğitimliğe jantar mağlup son. Kıhıl, kara, sukunattan tekinde bir siyeler çokluğunda kendine iyilik allara ötüne adlilerine targasına olur diye tüyde hasta. Tüyde tüyde kıtıyda olabilir. Tellere, engele, siyere, onlarca getirdiği son ürün dayanın milkiyo toplumdan oğlanlar getirdiği Niger Türkçelikler nakbeneleri üstte kendi sevdiğinde Yıkırılı Jabaka Belge'ne yüzlülük sınırlarına getirdiği materyaller kara, kıhıl sukunlar, çok yürü mühürle sabıdan ini bisa kalah ayuga berbeda dengan semula obatnya ini dua kala kis dengan juga wasta juga sudah kapayo segini material semula mulia mulia saksana ini bisa saksana kebetulan tingginya kita bentuk simerai seperti jadi seperti material semula buat jenis portunya milkiyo kalau berbeda mulia saksan ini bisa saksan berbeda jadi kena keluarga Ukraina berbeda Joguskin kora Salayatçıda yetimyonlarından Kozlova, Palida'nın kalanından Fyodorova. 2008 yıllar karşısında iddia sarılan çekildiğimiz takasda Kızılda son sukuna sakka Jabaka sukuna kırıl sarıl birlikte tırnak öbür sokko satılan bu sakkalarını
sakalı bostar tüge sukuna kömüs sokosakından sapka kıpsıkta kıpsıger kırıl savuk fililer bahçe sukuna sakka sivis buka sabila sukuna sakka sivis sabila sukuna sakka mortar ketinden tüher kappada ölçü simene sukuna sakka oğlan sapkandan tülü kömüğüne gezgetildi bir klavye tilesimiz eden maskatlar kerdolarga kattık tanış gülenlere Sofya İvadan'la Grigorieva Tülete Sultanuluğuna Grigorieva Sofya İvadan'la Sultanuluğuna kendine savaşta Sultanlar İvadan'la Tutubova Daftar Demokratından kattık tanışlar Cengiz-Geler Devakati Antara Tutu'da Güzel Sizlere Kırıl Tavuk Sıra Yüz Mühürde Zar Çıktı Sıcasılarında Yüz Kırgaz Sapıda Tutu'da Köstüğümden Ha Mühürde Zar Sünger Sarı Temizlik Sıralarında Ostarlık Tutu'da Kırgaz Okulu Mühürde Zar Temizlik Sıralarında Belediye Bundan ortada sarı bir hücresel kimsesiz bir sınırlarında tühülü Sokuda kimsesiz ortada sarı kimsesiz bir sınırlarında bahçe Sokuda kimsesiz okulu bir hücresel sarı bıyıklı kimsesiz bir sınırlarında Ortada Kabala Sokuda Cemlerindeki Arazade var namına Mantıkaya Zede Yeni Kölömür Maharatı Birinci Tanrıktan bulunduğu sargı eterpeli Eterpes tebede dönemler uygula Musakkalar Maharatı Birinci Tanrıktan bulunduğu sargı eterpeli Festivalde dönemler uygula Musakkalar Arazade var namına Allah'ın ve ehli Ondan bütün onların bir eski tigerge öğrettikçe takıp sakalım. Kumandı doğru. Kildir sana güzel edepleri. Dostum isteyen Osmanlı Devleti'nden Arazade Mantıkaya Takmadan kırıldı, yırtıldı. Bagaimana waktu Jawatan tasbih pada nihari Takastan yüz bölümleri olabilir bir sevgili sakata kalan eden isteyenleri kerdolarga Taktik takastan gösterim kılarını kınayında sulta soba beleri Gornelu uluha magaras Hem görevli muaytur bir saras ünlü güvenilen kıbrıtık oyunun teki Bahçı bir saras ünlü güvenilen kıbrıtık oyunun teki Süyüz kolgar sabırda Süyüz kolgar sabırda neydi dikbolar Dostum Utızdığından bu kendisini bir getirdiğinde kılar Sonra neleri gornayı uluha magaras Sebebi Antalya'nın siyahına girmek yanına verelim kanalı soğuğa Salayatçı sizlerden anlatı duruğa
beledici vasta ütülük bağcı ulanır düz kattıktan aha bu buyur olur tanas bolan salayacıda Petrov Sinan'a İvanovna Karolası oha Antalya'nın siyerden girmek yerine ödedi beledici vasta ütülüge bağcı ulanır düz kattıktan aha bu olur Rasulullah Türk'te Rasulullah memleketi Medine'ye son ülkesi çok uzun olaraktan yeni kılayında girişkine üleleri Rostova'da yetkinliğinler Fyodorova Karin'den kılayında salayacılarda ilgi görülür. Görülür bu soğudamayı Filipin Tunkadı soğudamayı Ugardo Tabakastas Filipin Ugardo Anasla Musyukka Kutukta Sungkalare Takalı Bosta Ülge Buna ölü salta sabana Serpi Kutukta Kutukta Salı Hidu Var Nazakkarta Kutukta Sabunla Kutukta Zakka Desa Zakka Volta Ketilek Cühet Hakkanda Bütün finale Sıkıda Zakka Oğuldan uçaklarının ülkeminin Kergeti gibi Tosun Tüstüye Kılarken ilişkilerine Jokuzkay Kurat'tan Bunu tasavvur gösterdi Jokuzkay Kurat'tan Einstein'la Pınatay'ına Yakovleva iletin Koloru Tampar Üktük Yergele Sıkıda Kırtık Kegi Yergele Müsükka Bilgisayar Kampar Sungkır Kırtık Müsükka Bilgisayar Devlette Mahın Yarın Sungkır Kudurga Üstünde Aşağıda Yakovleva iletin Jokuzkay Kurat Dostlarımızda yanı bir gelen dünyayı varlıktan bölümü yönetmetigen tümüktür. Yeni görevin İkaterina İlkintyevna Kulavanskaya dedi. Jokuzkay Kurat. Ini tiga Sungkawa, Malay Bahkan, Kecil-kecil Zileta, Kebutuk Oyularda, mana Мастакюльте, Катакастага, Султанова, Султашова. Султашова Клара Николаевна. Горлева. Мамашненко. Ona bile bastaki ülkeler oldu. Kaybetkiye kalbette çalak, Danıştan sertifikat götürün çalak. Künnete getiler tanıştır, kıyını tanıştır saklan edecek. Üsürde Teleyev Alexander Nişler. Teleyev Alexander Nişler. Jokuzkay Kurat. Onda bir üstlerin çalak sertifikat Danıştan. Так, Захарова Мария Николаевна. Так? Захарова Мария Николаевна. Kesinlikle bir pодарочный сертификат Danıştan. Ama çok çubuğata. Onun şurayı bile olur. Мастакюльте, Тобухова Оксана Ивановна. Jokuzkay Kurat. Тобухова. Ülkenin çalak pодарочный sertifikat Danıştan. Juga sobat kini sakatan aja yang kalian bisa.
Так, Ючурдаке Амосова Быкана Мария Иннокентьевна. Амосова Быкана Мария Иннокентьевна. Уя. Вот, Марта Колебна, вот и касастая истинности. Молодец, я. Ай, это я не знаю. Сертификат. Так, Кисюта Степанова Раиса Васильевна. Степанова Раиса Васильевна. Игнатьева Ольга Романовна. Камера слуга. Не будет? Güzel olsaydı daha Valeska. Sandık bağırı bırakka listeler kendine de bir kalan listenin diye var olacak. Ben bırakka bu konuda onun trancı bu kalan listenin diye doğru diye. Tak jer utuma salayacı bir lüks kare ömür kan olsun bu jer ne diye. O